Ugamano ya kiuteti kiamaini kia UDA iria irigicĩirie munini wa President Rigathi Gachagua igithie na mbere kwarama. Governor wa Nairobi Johnson Sakaja nĩateyanĩirie ndereti ya gũthutũkanio kwa Gachagua thirikari-inĩ. Sakaja akiuria Gachagua ati atongoria aria angĩ. Hakuna mtu atasema ati yeye ndo alinipatia kiti ya kuwa governor ya Nairobi. Ni wananchi wa Nairobi milioni 5 ambao walinichagua kuwa governor wa Nairobi. So don't intimidate us. If you want respect, respect other leaders. Respect other leaders. And if you don't respect those leaders, respect the people who put them there. Sindo hiyo? 2027 uko huru kusimama kuwa governor wa Nairobi. MUCEMANIO uria kurehete hamwe utongoria wa kiama kia UDA kaunti-ini ya Nairobi mbere ya ithurano cia kiama giki kaunti-ini no wa gatano kiumia giki. Sakaja niahuthirire mweke uyu kumukania hihi thigithigi iria ikoretwo ho gatagati gake na munini wa president akimukuruhania na kuhahithia tongoria kuma riria thirikari ya Kenya Kwanza yo irio tongoria. Wewe unanyanyasa watu, you've bullied people for 2 years. Unatajwa wiki moja unalia. For 2 years. Unabuli kila mtu, hii county ndo huyo. Hii county ndo huyo. Unatajwa wiki moja, unazama, unalia. You know bullies are the biggest cowards. Do you know that? Bullies are the maka unaenda sijui kwa msitu sijui wapi. Na thutha wa gucokereria bururi-ini kuma icera ria kiria kiwira bururi-ini wa China, mwandiki munene wa kiama kia UDA Danate Maregu hari kugeria kuhorohia ndugamano ya kiuteti kiama-ini kia UDA, no ndumiriri yake yahota gukorwo iri ya guthukia makiria andu ha kuhoreria. Ari kiharo-ini kia ndege kia JKIA, Cleophas Malala arutire mukana mubunge wa Githunguri Gathoni wa Mushoba, mubunge wa Kapseret Oscar Sudi na governor wa Nyeri Mutahi Kahiga akiuga mierio yao ya ica ikuhi ni iragira gitio kiene utongoria wa kiama kia UDA. Your recent conduct has not only undermined the party's unity but also disrespected the leadership that you pledged to serve. Malala ugite mutigo wa atongoria wa kwagira gitio kiama ni akiriria kiuga ona atongoria mwe ni maragira gitio President William Ruto. Desist from such actions immediately, and we are saying that should this behavior continue, the party will take disciplinary action against the above mentioned members. Ni mierio mubunge wa Kapseret Oscar Sudi na governor wa Nyeri Mutahi Kahiga matanayukia no huthu. Ndumiriri ya Sudi kugerera rurenda rwa X ikinyiruria urito wa Malala ta mwandiki munene kiama-ini giki. Handu-ini hake Kahiga akinyiriirie no nginya munini wa president aheo gitio na ndari na gitumi gia kugukwo mierio iria eriga kwaria agitetera munini wa president. Ati ni njokerete video ya mierio iria ndaririe ndarasha maito meri matatu na ndire handu nie ndirona heteirie president kana uguo Malala aroiga na korwo ndahe mweke ingicokera ciugo icio ondo ndaririe muthenya ucio na ndiciuge ona njire ondoire ate president deputy president witu aheo gitio. Oho Kahiga no atiyanĩirie itemiria Malala ta muikarĩri gĩtĩ wa kiama kia UDA akiuga ithurano ciuguka cia kiama no nginya mamweherie ta mwandiki munene wa kiama gĩkĩ. Gĩthurano gĩkĩ kĩroka Cleophas Malala abange indo ciake nĩ tondũ gĩthurano gĩkĩ kĩroka nĩ deal nake na ntukumweheria. Ndumiriri-ini yake Malala no arutire mukana minister wa uruti wira wa muingi Moses Kuria na minister wa ukui Kipchumba Murkomen akimera maithiranie cigie utungata kuri muingi no ti gwikuruhania na uteti undu uria ni mugaru na watho. Honorable Moses Kuria, primary responsibility is to serve the people within your docket. Should you wish to engage in politics, you are welcomed to resign and join the political arena. Ona gutwika njukaniriro ya mierio gatagati ka atongoria kiama-ini kia UDA ni kionereria kiganu urumwe wa kiama kia UDA uri hatikaine. President William Ruto ndari araumukania ndeto-ini no. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.